Maafitha a mutharaba mutune kuma kaunti ya Baringo makinyete itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Oledepe mwena wa Elchamus kuheana motaro kumana na kimako kiria gitungite itũra rĩrĩ gĩa kũrwo nĩ andũ 7 kugerera mutino wa gatarũ iria-inĩ rĩa Baringo. Jane Lekikenyi ni umwe wa arĩa mahutĩtio mũno nĩ mutino ũyũ, kuona orĩtwo nĩ ciana 3 cia airĩtu na mũrũ wa nyina ũrĩa ũmũrũmĩrĩire. Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea hao watoto, sina mtu wa kutegemea ila ni hao watoto wangu. Lakini vile walienda, tawampata Mungu anisaidie na Mungu atajua pahali ataniweka. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Kokwa Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. Ona gũtuĩka nĩ kĩhũmũko thutha wa mĩhang'o ĩno gũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 2, ũritũ wa itu rĩa kĩeha rĩrĩa rĩkunĩkĩte itũra rĩrĩ rĩratarĩrio wega nĩ mũthiũ maikari aya. Kupanga jinsi vile tutatoa hizo mwili. Sasa kwa leo ama kesho kutwa watu wanakuja tu kusema pole kwa sababu ya hiyo msiba. Kwa hivyo sasa tunaona ni shida kwa sababu pigo tumepata bila kutarajia, lakini sasa tunaona ni mzigo sana. Ni mutino aikari maugite wagĩrĩirwo kũmahingũra maitho makiria hoka nĩ kũrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara ya ũkui wa tũtarũ. Say this has happened because of some few issues that might have been neglected. We do acknowledge that the boat was carrying 23 people on board, of which the boat was supposed to be carrying about 8 to 10 people maximum. I'd like to call upon the beach management unit and the people, the boat owners association, to enforce the regulations and laws to be carrying the right number of people. Tumehitaji vitu mingi ya kulinda hii bahari. Tulikuwa tumesema tunataka 10 beaches. Kila beach iwe na komiti yake na iwe na usimamizi wake. Kila beach iwekwe radio communication ili chochote ikifanyika kwa mahali kando ya hii bahari information napatikana. Arĩa morĩtwo nĩ endwa ao rĩu marauga marehoka ũteithio wa andũ a wendi mwega tondũ tiga mũrigo wa maithori marĩ na ũngĩ ũmetereire wa mathiko. Kwa hivyo ukaona hii familia ya Kikenyi na ni familia ambayo ni maskini, ni familia ambayo hawana uwezo, wamepoteza watoto 4 safari moja. Sasa tunaomba tu wahisani na serikali isaidie hii familia isimame, kwa sababu ni familia ambayo kupoteza mtoto mmoja ni shida. Sasa imagine wamepoteza watoto 4 safari moja. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Jehia.